I don't know where it's coming from. Oh my god. Yay! Skyping! The best medicine ever. Sound. I don't know. Sounds like it's coming from your TV. It's coming from there. Oh, never mind. I'm deaf. Hello? Nag-feedback. Ang ila. Hello, yes. Greetings from Chicago. Hey, Tay. Bation kami? No. Bation galibel. Ara na. Kamuyado kayo na sa inyo, aw? Hello, ma! Oh, ara na, way pa na. Wala pa nang hibi, ah. Ari na apo nyo. Ari nag-green. Oh, te, ara na. She started crying. Crying time. Yay. Wala ka pa gani ka-greet kay Ibel. Nagibi ka na. Ano man. Ano ba yung Nagibi na to. Hindi pagsunog. Huwag pa mahawa. Ma, si Brio. Mang. Hello, Brie, but crying. Thank you. Gaibi ka, ha? Thank you. Huwag ka lagaw. Dugay na huwag ka lagaw. Maganda sa tayo. Brie, ako no. Brie. Ma. Ano tawag mo sa iya? Mom, you don't need to. Brianna. Okay. So yeah, she's calling you Bria. It's a new name. Din siya na ano, great ka mo kaya Ibelo. They can hear you. Ha? Hindi ka lang magtunog dala ang bation ng magyapon. Bilo gina-greet kanila, Bilo. Thank you. Thank you, ma. Saan andin? Thank you, everyone. Mayroon si Brie, Bilo. Di ba ito ba nga si Brie, Bilo? Hey. Hello there. Hi. We're Skyping in Iloilo. Abe, dadoy ko na. Naideng karancho mo daw. Kancho! Oh. Okay na. Ano? Nag-freeze. Ay? Ga-freeze ka mo? I mean, internet. Nag-freeze sila yan. Sila yan. Walang nagating kagulang. I can't tell.